Bafundzi base-Gauteng baphumelele ngamaphesenti lang-82.8. Kubafundzi labatinkulungwane letilikhulu nemashumi lasikhombisa nesihlanu lababhala luhlolo lwamatikuletjeni kulomnyaka lophelile. Labangetulu ngamaphesenti langemashumi lamane nakutsatfu batfole ibachelor. Njengoba lesifundza siphindze satfola nema-distinction langemashumi lamane nesikhombisa. The one that is at the bottom is Gauteng East at 77%. Kusenjalo litiko letemfundvo eMpumalanga Kapa lijabulele ukukhuphuka kwetibalo tebafundzi labaphumelele ematikuletjeni. Njengoba bangemaphesenti langemashumi lasikhombisa nakutsatfu sebabonke bafundzi labaphumelele. Letibalo tikhuphuke ngemaphesenti lang-4.9 nakucatsaniswa nalomnyaka lophelile. Lesifundza sihlete endzaweni yesikhombisa etibalweni tavelonke. One of those moments that one would always remember, precisely because of the history that we have as a province in relation to the progression of learners, the stability of the sector. Mvunangulu wasenyakatfo Kapa Dr. Zamani Solo utsi bafundzi bamatikuletjeni balomnyaka lophelile bende lesifundza satichenya. Bafundzi balesifundza baphumelele ngamaphesenti lang-71.4 njengoba itibalo letisetulu nakucatsanisa nalamaphesenti langemashumi lasitfupha nesitfupha emnyaka wa 2020. Labafundzi bavakalisa kujabula ngemuva kwekuphumelela. I'm proud of myself as much as it was a stressful year, a tough year, academically, emotionally, mentally. It was a very challenging year for me. Kule minyaka lelishumi lengcile sifundza se-Free State sikhonele ukuhlala endzaweni yekucala emahlandla lasitfupha. Umphathisa wetemfundvo kulesifundza Tate Makhoye utsi kusebenta ngibambisana ngiko lokubende kutsi lesifundza lesigcwele ngetindzawo letisemakhaya sihlale etulu. Lesifundza sihlete etulu etibalweni tavelonke ngamaphesenti lang-80.7.